Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian mungkin. Adapun mungkin itu terbagi atas 4 bahagi. 1. Mungkin maujud ba'dal adam. Artinya, mungkin yang ada, kemudian daripada tiada, seperti langit dan bumi ini. 2. Mungkin adam ba'dal wujud. Artinya, mungkin yang tiada, kemudian daripada ada, seperti nabi-nabi. 3. Mungkin sayujad. Artinya, mungkin yang akan datang adanya itu, seperti hari kiamat. 4. Mungkin alimallahu annahu lam yujad. Artinya, mungkin pada ilmu Allah, padahal tiada dijadikan, seperti laut daripada kasturi. Adapun arti mungkin itu yaitu barang yang sudah ta'alluq kudrah iradah kepada adanya atau kepada tiadanya, dan arti ta'alluq itu yaitu tuntut sifat akan sesuatu pekerjaan yang lebih, kemudian daripada berdiri sifat kepada zat. Adapun ilmu dan kalam ta'alluq ia kepada yang wajib dan kepada yang mustahil dan kepada yang harus. Sama' dan basar ta'alluq kepada segala yang maujud. Adapun ta'alluq kudrah iradah kepada mungkin itu terbagi atas 4 bahagi. 1. Ta'alluq ma'iyah, namanya yaitu nyata pada mungkin maujud ba'dal adam. 2. Ta'alluq taksir, namanya artinya memberi bekas, yaitu kepada mungkin ma'dum ba'dal wujud. 3. Ta'alluq hukmiyah, namanya artinya ta'alluq pada hukum, yaitu kepada mungkin sayujad. 4. Ta'alluq bil quwwah, namanya artinya ta'alluq dengan kekuatan, tiada dengan perbuatan, yaitu kepada mungkin alimallahu annahu lam yujad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.